paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagado titanod mo, ang kanayon nga daga apa dito'y barangay, maray. Kanya tararamidin dagiti titanod mo? Agrunrunda dapat akadayaw. Sigurado ka? Wen, katno ibabaon ko ida pare. Nagado tinabartag nga didinanog tunggal rabi. Ayan na, dagita atadod ako nam nga agrunrunda. Agrunrunda da nga rod, nay. Agreklamo tasyak, dandaninak dinanog dagi istambay idirabi. Ha! Tawan ti makita katanod na pagparayada. Dandani da ka dinanog? Tagkatawa ka pa ilaing. Anya ko mati nakakatawa ni Tangay. Ha! Dandaninak lang araw dinanogay. Katawaan na pa ilaing, may. Awan mat ni Kwarog dita paradaan da. Birbiro kam ni Kwarog. Ay, damagak no po nga agrunrunda da. Nakaturog ni Kwarog dita sa alas. Apay, di mo naglaw. Nakaturog kat imbal aldawan. Katwan, Saan na nagpasada? masadot ka no nga agpasada. Agpapadadan kadagiti tanod mo, Inteng. Ay, Nagsasadot damat aminen. Nagsadot nga. Kat nung naggagat kami amin na tanaw. saan kayo kanumi gayam nga agrunrunda iti rabi? Nagkunamay. Ni pare ba daw? Ulbud day ta akong pare manggail. Di mo patpatsain. Kasta, kanayon kayo nga agrunda? Katwain. Irinabi. Isungarod amat maturo ka kiti aldaw. Takanayon kami mapuyatan iti rabi. Ayun gayam man ya. Nagrigat kaya ti agrundanggal. Makapuyat kan makabanaw. Oo amok data. Santupay lang agreklamo day ta akong parin. Di na lang mo matirigat mi atanaw. Ay bayamon, saan kan nga gungit? Pasensya mo ni tatam abadaw. Kabaw na! Anya ti ko na maray. Ni badong kumaray. Dandani dinanog dagiti istambay abartag idirabi ay. Ay sos, ay imbag ata dandani laang. Nakalisigayam ni badong kaw. Imbag man tanalae nga aglisay. Un maray. Kalpasan ang naglisay. Danugan daman kuman. Ay na yan dagita nga istambay. Kat, anya nga'y inaramid ni Badong Mao. Timarayan adagos Imbag kunam tanalaing atumaray ni badong kaw. Nalaing at talaga ni ka Badong Maray. Agasam man tanalaing nga aglisay, nalaing pay at umaray. Imbag lakit dahin ta nakataray. Ti question itamaray. Ayan dagita atanod, arumbang ko mga agronda iti rabi ay. Ay kat ni Kapitan ati rumbang amangsong bat iti day ta a question mo, Maray. Damagam tuman? Kasano adamagag? Kat saan kaming tupay nga agkit kita? Anya, saan kayo nga agkit-kita? Opisyal kayo iti barangay, asaan nga agkikita? Ay na, adakla ang mat ngamin, dito tersinak nga aglaklakaw. Kahit ayan ngay mat ni Kapitan. No maminsan, aday di barangay hall. Kan kanayon nga aday di balayda. Kayat mo asawan maray. Saan ka nga duty di barangay hall? Saanon, bayamon day ta duty. Awan to malamag ganab ka. Ha? Dito yaklangan tersinak nga aglakaw. Saan mat gaya man nga duty ni Marikwan ang dita barangay hall maray? Ha? Day, abay ngay. Aglako kanulangan. Day tamot ti kunana. Ay sos, amo nga tani inting day ta. Damagaman kan kwa na maray. Tauray kanu dagiti tanod kat saan da nga grunrunda. Sos, saan nga agjut-juti dagiti kakagawad? Saan meten nga agrunrunda dagiti tanod? Ay, kasanupay daytan. Anya nga iti pagbanagan ti barangay tayaw no kasta maray. Ay, turog met aturog ni Kwarog iti aldaw. Takunana, mapuypuyatan ka nung agrunda. Nupod no ang mapuypuyatan. Apay ngay nga raw nga ado dagiti bartak nga istambay iti rabi ay abasta dalatan dumanog iti asino ang makita da. Apay, asino ayat ti dinanog da? Ni badong kaw maray. Ay,
Hindi. Ay, sus. Narigat ti kasta. Imbaga, tadanda nila ang kasanon ngay, nunadanog da. Ay, sapay laklakayanan ni Pari Badong. Saan mo tunay alakay ni Badong ko, maray? Ay, saan aya? Medyo lumakay pa'y laeng. Napigsapay! Oh, kita inteng. Na. Ay. Imal-aldawan ang nakaturog ni Kwarog dito'y salas. Pudno ka de, amapuypuyatan dang agron-ronda iti rabi eh. Na, kat no isumuti ko na. Ay, anyat mapaspasamak dito'y barangay tayo inteng. Tauray kanugayam ni Marikwanang kat saanan nga agjut-jutay. Na, adamot kan ko na titulbak ti barangay hall. Saan kanungarudan amapmapan ijay barangay hall? Ay, kita amot no dagita kagawan mo kat aramidan dati trabaho da. Ay, kita tuman ngagpaisok. Kan amwam no pudno mutlaeng nga agron-ronda da Kwarog. Ay, reingak ko man ni Kwarog. Tasyak man mati sumublat na maturog. Ay, may sakamot! Ha? Nalipatamsan asikat ti kapitan, arumbang akanayon anaalibtak. Saan aturog ti amaob? Naggapuak dito barangay hall. Kita mo, no niya tinakita. Ni Kapitan, Saan? Awan ni Jay. dagiti kakagawan, Awan da. jay sekretarya, kan jay treasurer. Awan da lang. Kahit anyalangan ngay tinakitam, Tinakita ki Jay. Nakarikap a barangay hall. nakarikap, kanulunis ita. Isumay. Awan tinakaduty a kagawan. Ultimo tanod, awan, patilupon. Kahit ni Kapitan ngay, Ay, diya ka mo ah. Awan mo ti pagdamaga ki Jay. kayat naasawan, si madutan dagiti kakagawad tayaw, dagiti tanod, kan oray ni Kapitan, si madutan. Mapan ko kung may reklamo dagitis, tambay a kanayon na mabartag iti rabi kay. Dagiti dandani ng danog kan ka. At dadalat na kami ni tirabe. Apay, di mo nang ngagriyaw-riyaw da iti rabe. Nangagkuha. Saan da mabuteng? Tawan tanod, ngagrunrunda. Imbaga mo tunday takin ni Maribanang. Jak amu no idanon nantaw, ken ni Kapitan. Nakaturong matdakwarog kan inteng dito'y salas. Sapay agsinsin nung bati panagurok da. Ay, inteng! Inteng, agriing ka ha? Hoy, inteng! Apay, bigatan. Anya abigatan asasawam? Maliman, panagluluto manan. Luto ka na. Anya ngay nga rutin na ramid yung itinagmalam ka ni Kwarog. Ay, nigayam Kwarog ti kaabay ka. Isugayam ti agur-orok. Ay, dua kayo nga agur-urok. Dua kami aya. Ay, kunak man no napan ka ije barangay hall. Kunak ama pa, nakalpasan ama ka inanaag. Kahit naginanakan ang nagmalmalam. Inlay-layon ko na. Aging ga itirabi ida ito yan. Ay, bumangon ka dita. Riingam ni Kwarog. Apay ari ingem kwit mayat titurog na. Oh. Iwarwaras ni Pari Badong ang nakarikap dya barangay hall kat awan nakajutay. Na. Kat no imbaga ka ni kagawad ko nang ama pa nagjutay. Kat wan ko na. Iso nga inted ko titulban. Anya tigatangam ka Badong? Saan nakagumadang? Tamakaong ungita. Ay kat saan ka nga agungot adi titirsinak? Naggapuak ki Jay barangay hall. Ang mawan mo tawi Jay. Nakalakpay Jerry daw. Ay wun anya. Siya kumagayam ti agjuti tangal daw. Kitagda ka mo dito tersinam ngaglakaw. Kat sayang mo't nga rod ti mapaglakwak no jak aglakaw. Kasanungay dagiti ka barangayan niyaw nga da kasapulan da dita barangay hall. Ni man langan kapitan ti pangibagaam iti dayta. Tanay. Nay adan lakwak. Ay, awan pa'y serbeo barangay official, Mike. Kagawad, nagjuti ka di kalman. Siya, kapitan. Wena, tanapan ka naman ni Pari Badong iji barangay hall ngem awan ka no ti nakajutay. Ay kunak ano si kati agjutay. Nakaturog ak nga ro. Ay naglako akmo.
Ay na nga, dagiti daduma kakagawan. Aday jibang kagdaa. Nagitimot na duma, napanda nagpaspasyar. Ay, delikado tayo ka di pare ba daw? Nalaing nga gistorya da jay. Katsikaman nga men, kapitan. Jesus, virgin na tayo da jay. Awan ti kumpare kan ko na. Waraw, itulog nakman di Jay Ilay. Ay, mga turturog ang pailang tatabataw. Nangkita ka lang iti sa bali ang pagluganan. Ay, kastay ah. Mapan ko kung maireklamo di kapitan tayo kay. Ha? Naangkal ka? Ireklamam? Wine, tabaybayan na dahito barangay hall. Saan nga aramida di trabaho na. Uray na kayo atanod. Ireklamo mo ting. Ha? Pati kagawad. Makapanervyos mo ti bagbagamaw. Pangag nervyos ka. Ay, Pudno mo si madut kayo nga grunda. ay, kwa. Sige, itulod kan tatabataw. Nasayad, Mike. Naglugan kan dito yung tricycle ka. Kung namito makaturturog ka. Ay, sana. Nariinga ka. Itulod kan. Nay, waraw. Apay nga, ito dito yung mati nang ipagnam to tricycle mo. Saan ba nga turong ijayili da ito yung kalsada? Dumagas ta pa'y dita balay ni Uncle ka. Pape, dumagasta. Saan adita balay dati papadak? Ijayilay. Nagigbaw. Nangikaw. Gamnas kan nga agsarita kayo pa'y kini Uncle ka. Sarita ka, bay. Hey, makangagkanyak na itang uncle mo kung naktumay. Wide, ireklamo ka talaga. Agraman amin na kagawad mo. Unay kabutin. Apay nga kat, kumpare ta. Ay, awan ti kumpare kanyak. Nubaybayam dahil barangay tayo. Ay, pare, agtugaw ka. Ay, diya kaya. Agtungtong tasakbay ang mapangkagreklamo, Tanya pa'y kumati pagtungtungan tanga. Di nagpay pasangwan mati oray na tamnay akapay. Kape, mabiit lang at agpatimpla ka di kwarag. Ay, kung nayo ng mutin na. Uray ang kalkalyo apandisal. Pare, kun palaman. Win. Kalpasan ti kapay. Diyay mo't pampaulaw. Di pa inom mo kanyak pare. Arak? Ay, kadwa na. Pampaulaw nga nun. Pasurutan tumod tayo, itipulutan. Tapno naragragsak. Wan, sige. Ayan ni kwarugan. Kwaraw! Agtimpla ka man iti kape. Kan mga laka iti arak. Matumpa lang kay. Mabit lang tulod ka na di balayutan na bartakan paray. Kalpasan na. Itulod kamay. Ijibalaya. Ewan! Ayan ni kwarog. Entak dito yung likudan niya. Na, Kung nagmandon nakaturugan ni Kwarag. imbaga ka sumurot. Tama nga no, ada masabat nga alalya. Ay, di nakman but-but ngan pare. Amo matakabutan ko, ti alalya. Hoy, Ah, da kayo nalalastok. ay, sus pare. Dagita istambay at ang daninak dinanog-danog. Sandan sa taga dito ya. Ay, agawid ako na. Makamu kayong dito. Ay, naisan na kami ang padawan ng Kwarag. Makatandano ka ka. Ay, sus, Uray siya. nas ka na makalisyak. Anday, pakal ko. Siyak mamot ti tumanog. Ay, anday, kumanan, anday. Ay, imbagtan na lang ang aglisay. Anya nga'y, intay. Nabangking ka di pa'y laeng, day tapangam. Medyo aglungali lang itay nga mayatan tayo nilot ko. Anya nga'y. Mamatikan, asaan anatalgad day ti barangay tayo nga idadaulwam. Uwan nga rod. Puno gayam ti ibagbagan ni pare badaw. Kasanumat ngamin. Amin kayo nga opisyal, simadot kayo matan. Puwira ka da kami atanod Kwarag, agrunda kayo inton rabi Apay nga isudalaan. Sumurot kamot ngamin Uy, Mike. Uwan, sumuro taktap no sigurado nga agrunda da. Ken bagaam dagiti amin akakagawad nga agtrabaho da. Ag-duty da. Sudah tate sumarunong aramidik. Ay, ipakpakitam tumat ngamin ti kinasadot mo. Iso atuladan da ka Aray, awaday, dagiti nalalastog, nga istambay iti rabi. Ket no impatiliw ko iti pulis.
Napanak itay, di barangay hall pare. Ah, ay nakita mo ijay ni kagawad ko anang. Iso ka tinakajut ay. Wan pare, pinagkapinak pa yung arad. Eh, binagaak amin dagiti kakagawad ko nga agjuti da. Sana mabalin nga daglangan-langan. Isumod lagaya manakitak amin iday, di barangay hall. Anya nga paray. Paray, ituloy mo pa ilang ayat agreklamo. Ay, saanin na pare? Ay, da. Apay pa lang agreklamo ngay. Kat agtrabaho kayo mo ito nga opisyalis man. Ay, Kapitan Enteng, agtrabaho kayo ngamin a barangay officials. Tapno awan makuna dagiti kabaranggayan nyo. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Voichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdingay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aglilinipat tayo! Nay, abay ang kastang natintisaom na natuyang. Ibagamkin ni Kapitan. Ha? Aglilinipat tayo! Madi matikastang ibagbagam. Aglilinipat tayo nga rudaon! Anyaya ti basol may kanun ka ti bagbagam ti kasta. Apay, masapul ti basol, tapno aglilinipat tayo! Ibagam day takin ni Kapitan, nalawag kwaraw! Ah! Ay banang, darasam ti agluto ata mabisina kaon. Uray sa kanggail, mabisinak matang, sikalay nga ya. Ay mabisin kami ni Kwaraw. Dandani akon makaluto. Ay umay ka manin makipangal daw Kwaraw. Ay, usan mo't Adalang umay ko ibaga. Eh, anyat ibagam. Dahil baga ni nana tuyang kanyak. Ajak malipatan, aging ka ajak maibagakan ka. Anya nga dayta? Aglilinipat tayo ka na. Anya? Unang gail. Hay, Makakaungat itimbaga na dayta. Anyat imbagan ni Marituyang ken ka. darasam ti agluto kunak. Umay ka pa'y lamaki istorya. Na, nasken amamwak Inteng. Taday ja ako marek, naga daw ti binulod nan abagas kanyak. Ah, Kuna namat nga aglilinipat tayo ka na. Na, ay saan ang mabalin nga aglilinipat tayo? ay wen saan ang mabalin? Nasken asukatan na pa'y dagiti binulod na abagas. Ay, jakmat mabalin na basta lipatan ni Marituyang Ha? Tapay ang gail. Kano imutang kanyak. Adda utang na ken ka. Ay, dakla. Na, No, umay nakpay utangan iji barangay hall. nay, awan nga rod ti aglilinipat no kasta. Badaw, lipaton tan dagita akaarubata. Nagkunaking ka. Siya tinangibaga. Lipatam ni pare Enteng, akanayon ko pagbulbuludan iti martilyaw. Kas kadaragaday, no datari maanag dito'y balay. Di mon sa pay insubsubli dagiti binulbulod ma. Wain, taka sa pulak pay. Kano'y di pa'y napalabas atawan mo a binulaw. Ita, ibagam alipatay ni pare Enteng. Jakton makabulod king kuha na. Uray ko manod damot sa balya pagbuludan. Awan may. Iso nga raud alipate maun, tasaan mo nga isubsuble dagita binulod mau. Ay, saan? Nalakaya ti basta manglipat. Sursuro mo ma. Isuro ka. No masabat mau, saan mon apan pansinon. Kanya, Kasta lang, taramidam! Marikwanag, nadamag mo ka din jay kaya ta mapasamak ni Marituyang. Anya day jay aya, jay imbaga na ken ni Kwarog, nga aglilinipat tayo laangad. Imbaga na day ta? Wen maray, ang
Apay ngay, akas lamadanagan ka. Ay, saan ang mabalinti kasta? Isumot ti kunak. Saan pa'y anak kabayad kadagiti utang na diti tersinak? Ibaga nakit din nga aglilinipat tayo. Ay, saanak nga umanugaw. Ay, uray syakmot Taado ti binulod na abagas kanyak. Ay, agasam nga iti kinaatindog ti listaan na diti tersinak. Manumatan asa ko ti bagas ti binulod na kanyak. Ay, awan ti aglilinipat, mare. Ay na, nagpigsamot ti angin, inteng. Ewan nga raw. Ay. Itamang pay. Apay, awan madlaw mo. Madlaw ko anapig sa tiangin. Oh. Ay, win nga road. Agun uni pa yan tiro. Ay, matuktuklap samot taan. Kwarog, mangag mo da jay. Wanang kay, mangikaw. Ay, nanggag na kanaw. Apay nga isungay ti pangibagaam. Kat sikat ti kasarsarita. Ay, umay kad sa manan makipangan, kwarog. Ay, saan mo tangkay? Amot asan pa yan nakaluto ni Antay? Ay, talaga asa anak pa'y anagluto. Tanay, madandanaga Gapo iti nagpigsa nga angin. May tayab samot tanti atip to'y balay. Madanagan ka kadi, kwarog. Saan? Napay kumamadanaga na. Na, awan apulos dadanagan niyo. Madamdaman tunday tagdanag-danag. Magantayo pa'y nga umuna. Isungain kagluton, banang. Ingka pa'y ilan sa jema itay tayab nga atip, inteng. Jak pa'y nga rod nangan. Ibaundak madan nga. Asino nga iti ibaon ko? Ni kwarog kwarog. Wala nang kay. Siya akong timapan mangilan sa itiiraw. Ingkape alang ti martilyo binulod ni Paribadong. Na, saan na pa'y nga insublay? Kasaan pa'y man? Ay nakat no ibagbagan ni Marito yang aglilinipat tayon. Na, adda pa'y gayam ti saan daan na isubli agamit mo. Sige, tamapan ko alahin Antay. Alah ka anakan. Naganos talaga dahil ti aka-anak Nataraki pa'y ako nam. Wala. Nataraki lang aro din. Naanos pa'y. Nadamin kan kwanan. Isungain kan. Nagpig sa tiyangin, tataba daw. Ay, huwag nga raw. Dandan ni Jack Lukatan da ito rin daw. Umay ko alahin di binulod mo ka no amartilyo ni Uncle Kaw. Kanya, martilyo. Adaya mo, binulbulod ko ang martilyo king kuha na. Adda ka now. Iso ti papaala na. Ay, awan ti binulbulod ko ang martilyo, kuha raw. Pudno ka dingawan. Awan, kunak lang aro din. Kin ibagam kanyang kalmaw. Naglinipat kami, ngagkumpare. Ha? Kastamot lang timbaga ni Nana Tuyang. Wain, kinupyak laing. Kanya nga tibaga kini Uncle Kaw. Awan ti sublek, tawan mo't ti binulod ko king kuha na. Kin ibagam, lipatin na kaun, kas kumpare na. Amo magayam ti sumong Badong. Ay, kuto na. Sinuruan na gayam. Nalaing ka pa'y nga grasawn. Wain, ta sinuruan na nga raw. Ita, awanen kumparim a kapitan. Awan mutan ti ko kumarek abanang kan kwanang. Ay, kat kasta talaga ti mapasama ka. Saan da kaun apakibibyangan ita? Saan mo mo't tinida, pakibiyangan? Awan mutan ti agsingir kanyak. Kaya, awanan. Kano ado ti utang ko kadagita at tao. Ay, isumula ko na mga aglilinipat tayo na. Ay na, kasta talaga. Awan gayang pagbayad ka. Ay, naglaing kan to yan. Ita, ibagamon ti kasta. Ay, naglaing kan nga agpanunot iti wagas. Tapno saan ka nga agbayad. Ay, very good to yan. Talaga adakkel a problema dayta na panunot ni Maritoyang ngaglilinipat tayo. Win nga rod, Mare. Ultimo martilyo ni Inteng, saan da akayat nga isublay. Kasano dagiti utang ni Maritoyang diti tersinak? Kasjay nalatan, ay saan mo mabalin Ay, uray dagiti bagas a binulbulod na kanyak. Saan mo't amabalin akas jay nalatan? Kita man dati tirsinak, Maray. Oh, kita anyaya ti makita. Ay, Mare, awan mo't naka-display kadagita istanted. Nasaya tanadlaw mo. Na,
Bulong matlangan ti mamaday ta nakabitin. Nagangupay kit din. No saan nga umayagbayad ni Marituyang? Ay, kapilitan amang rike pakaon. Na awanan paggatangan mi a itinalakan no kasta. Talaga nga awanan, Maray. Apay, makatawar kayo dita sa Bali at Tersina. Ay na marikwanang ultimo 5 saan da akayat nga agpatawar dagiti duma at Tersina. Dito nga Tersina. Ay ket makatawar kami a iti adaw. Isuga day tati kunak. Patawarak apatawar kada kayo. Kanayo nakmet nga agpautang ka ni Marituyang. Ngem ita ibaga nakigden nga aglilin ni patayaw. Ay sana babalain. Ay, anday ko. Ay, naku, manadil ka mat ba na? Marwam kan. Ay, gusto mo na. Ay, agangin tumanen. Di mo pa'y tinarimaan di maitay-tayab nga atap. Ko, nangigmumot di imbaga ni pare banong ka ni Kwarog nga awan binulbulod na amartilyo. Ay, una yan. Ay, nagmaditigalad dagijay nga agasawa. Ay, aglilinipat gaya ba? Sige, aglilinipat tayo man. Kahit kasanon nga jay bagas. Lipat mo na. Ay, jaklakit di makaturog amang pampanunog. Ay, sus. Irugi naman ang tiagangin, ani. Ay, kunakon kay. Ay, ayan ni Kwarog. Ay, apay anikwarog ti birukam. Ay, ibaon ko man, tarim na ti atap. Day talaagi babaon ti amom nga ramidan. Sikan ti mapanmang tarimaan. Ay, di mo bagbagakin ni Uncle ko nga dak dito yung Tersinam kagawad. Day, apay, ilamlam mangam ni Kapitan. No, jak ilamangan, ibaw nakmet nga umuli dyan atap ti balay da. Day tama lagayam. Saan mon apaulyan ni Kapitan, talakayan. Imbaw na ki dyan balay da tataba daw. Nabay na nakijay. Ita, sa bali man anti pangibaunan na kanyak. Ay na, ingkalat tatulungan ni Kapitan. Kasano numatinag iji bubongda. Di awan tun ti Kapitan tayo na anaws. Ay, hinak nga raw din tulungan. Badawng, mangrugin nga agangain. Ingkantari maanin jay diding adanda ni maitayab ti angain. Masadutak pa'y langit Damdaman tan. Namin anon nga imbaon ka. Masadutak nga raw. Imbag jay atap da Kapitan tanatari maanon. Patsambay. Kabailan na ni pare inting ti umulay. Ni Kwarog tinakitak anang tarimaan. Ay kadno kasta, si kamot tayo, ti mapanmang tarimaan, dahi ta diding ti balay. Naglaing kan, syaki dahin ti baon mao. Ay, agure ka man to yan. Kasano ang matarimaan ni Kwarog ya atap da parenteng? Kadyak pa imot insubli di martilyo na. Nagadua pa muspusan. Dahi talaang ayam martilyom ti kasapulan da. Esas, pimig sa tiangin na. Ay, delikadong santo yan. Ay, naglaing ka talaga ngagtarima ni iti atap. Mabalin kon ti mga sawang kail. Mabalinin. Day, daragsak kayong agulitag Wanantay, tasanan na maitayab ti atip ti balayaw. Uray agangin iti napigsa. Palakpakan ta ni Kwarog. Na, apa di kag palakpak banang? Na, kasano ang makapalakpakak? Kaasimat da pari badong kan Marituyang. Ha? Na, Anya tinapasama kadakwada antay? Ay, naitayab jay diding ti balayda. Ay, kaasi damot talaga Win kahit anya nga ti planom, inteng. Apay ko mga plano akit kung nada nga rod ngaglilinipat tayo. Sana ya Kwarog. Katuan mate, sak amis mo tinang ibaganda. Nangingmaw. Na, kasta ka di ti panunot ti adanakam na Kapitan. Baybayan nalatan dagiti kaase akabaranggayan na. Wan mo't ngagpaiso ang gail. Ay, saan kan ngagsaupay? Mapanyong tulungan ni da. Anyat makunang Kwarog. Intan ang gail, kasi damot ngagpaisaw.
Ayan na ngay ni Kapitan, kandag iti opisyalis sabang tulong kadata, madam. Ay, awan da pa mate. Dagiti ko kumaray, ayan na ngay. Apay ngagberok-berok ka kasta. Itataka sa pulan taida, isumot ti kawan da. Apay, adda ka ba muntuya? Kano si katinang ibaga, hindi nga aglilinipat na yan. Aywan anya, ang kunkunak lang dayta. Naibaga maun. Saan mo na mabaling nga ibabaway? Di ka nga minagananad ka dagiti balbalikas mo. Jangarod kaya tagbayad iti utang ka. Anya ka ita. Datan ti kakasay. Awanan ti mayat namang tulong ka data. Ha? Badong, da kapitan kan kwarog mo ti sumungad. Umay datan tulungan. Ay, Wang! Ay, pare! Adda kami dito, oy! Hagbibiting kami dito, yadigi ti balay! Anya ngay dayta ited mo kada marito yang kan kabadong maribanang. Daytoy bagas akananda, takaasi damot. Pudno dayta maribanang, awan pa'y iluto mi akanon may. Sika ngay met marikwanang. Anya met dayta nakasupot nga ited mo. Kwa? Dagito'y grocery nga ited ko kadakwada. Agyaman kada kayo, ako kumaray. Kita manday ta marituyang. Uray no imbagam nga aglilinipat tayo ide. Tinulungan da kalata. Sika pa'y tinatangsit nga agsaong aglilinipat tayo. Ay, kwa ko kumaray. Ibabawi kong dayjay nga imbaga. Nalpas mon anay baga mare. Maibabawim pa'y ayak at nasaktanan terik nami. Siyak, saan lang nga nasaktan terik nak? Nalugi ak pa yan. Makitam tikas ta nga aramid mo? Ay, sus. Isumo lagayam akanayon anak karikop jetersi na marikwanang. Mala, di ka madanagan. Takalpasan da ito anapasamak. Agbayad akong. Kasano ang makabayad ka kat kunamot nga aglilinipat tayo? Iris day dayon, maray. Sukatakon iti kastaw. Agnanayon tayo nga agpapaghayam. Mo kunti bagam na natuyang. Dagsawak pa'y lang, un-unaan na kaon. Katno ko na midi nga aglilinipat tayam. San aday tati ibaga, kwarog? Ti kayat ko nga ibaga, awanen tilinipat. Kunak man na. Awanen tilinipat, kwaraw! Ay nanatoyang, an nadam ngamin ti balbalikas mo. Nang runa, no saan mo mat amatakdaran. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Voichi Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebotazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Buludak man tayo napsak sprayer yawang kal. Nah, ay sapay aramatak ita kaanakan. Ando nga minti gastimulak. Pasuyutak tapno di da ibusan tinateng amulak. O di tulungan kaya tapno malpas. Sublatak mati sprayer. Ay, ala, ingka nga ron sumakdaw.
Da usarak nga agpasuyot. Munang kail, matungpal. Naimbagkan ka taas idag iti waeg, ti ayan dag iti mulam. Sige, rugyan tangarudain, tapno malpas adagaws, kat mabulod ko matan ti sprayer mau. Oh, apay analiday ka, anaggapoy ti ayan dagiti mulam. Ay, si God ang naglalang to timulak. Ngam adumit ti agkaan nga insiktaw. Ayun na yan. Maisprehan ko ma. Ngam awan mo ti pestisidyo. Ay kating kagumatang atap no saan ka analiday akasta. Awan pa'y mga ti kwartata. Sapay nagngina ti pestisidyo ita. Padasam ti mapan umutang bareng addag pautang ken ka. Napanak nga raw. Nguminggatang da kanumit iti pestisidyo. Inusarda kadag iti mula da. Padasam ti mapan mangibagakin ni Kapitan, bareng pautangan na ka. Ay, si Kantuman ti mapan. Barang ikan na ka ni Maribanang. Mala, tamapanak-tag. Nakaumay ka met, Mare. Addan sakat gagaram. Tauray agtudtudo kat insapar mo ti imay. Ay, dakkel ti parikot ni Maray. Da kayo laeng ti amok amakatulaw. Anya ka di ti parikot yo. Ibagam tasi dada anak adungag. Ibusen ngamin ti insekto ti mulamay. Ket awan igatang ni iti pesticide. Mabaleng ti umutang iti kwartayaw, Maray. Ay na. Panakairanrana na, Maray. Taing gatang kumot iti pinagispray ni Inteng kadag iti mula na. Ay, urayim langan amaala na ti sumaruno nga honorarium na. Ay na, nuurayot pa'y ti sumaruno nga honorarium na, Maray. Inibuston ati insektaw dagiti mulamay. Pasensya kan, Maray. Nagastos ko nga minan ti kwartame. Jay laangan sumaruno nga honorarium na tinamnamaan. At da ka din na alam ka ni Maribanang, tuyang. Awan, inggatang nakanumot iti pinagispray ni Kapitan iti mula da. Kasanong arod itan. Masapol ang mga remedyo akit aramatang agispray. Ay katuna, no adda pangiremedyo aramidam. No ngamin adda kwartata, arak mo ti una agatangan. Ita, awanan ti igatang mo iti pag-spray kadag iti mulat ha. Imbag kumaa, numabalin a pag-spray iti insekto day taarak. Mabalin mo't siguro ang saan da batay. Mabartag dala siguro. Ala, ingka nga rud bartekon ida. Tapno sardengan da akanon dagiti mulat ha. Ay, sayang ti arak tuyang. Kakaisuna nang ina ti arak. Na, ti igatang mo kuma iti arak. Igatang mo laangan iti pag-spray. Ay napasuyutam amin ang mulam ko raw. Unang kail, ti sumaruno nga spray kat foliar fertilizer mate. Ay, ura siyak. Nag-spray akto etikas day. May mayat ka no. Inak manan agsakdo iti pag-spray yung angkail. Ay, anya pa ngay. Ay, anusan nak. Taan anusan ka ba't ka anakan? Muna angkail. Sino ba iti agtinulong no di data adwa? Ay, day tagat ka anakan. Uray may sa tekwarog no kasta. Ay, uray may sama ti angkel ko nga inting ano kasta. Na! Ay, tinulad mo matan. Inteng, umut-utang ni Marito yang iti igatang da iti pestisidyo. Awan na ited ko. Nagastos ko nga minan tay inted mo. Na, kaano la iti pan nakakitak agumat gatang da iti arak. Ay, no kumasabi daw tinagigatangan da, di may mayat. Arak ma, ti ununaan da. Ay, no apay matakas jay ni pare badong. No adda kwartana, umuna pa'y agumatang iti arak, sakbay agumatang kadagiti importante a masapsapol. Ay, kasday ka ti kunadaan na blow ti utak na. Na, Di na panunutan ti aramidin na. ay mablo ayamat ti utak. Apay, tulang a mablaw. Ay, si kamay. No di na mo ter aramidin na.
Talaga nga ibagada anablo ti utak na. Sika tinagtaudan day ta sao, anablo ti utak na, intay. Nakita nga gis-spray ni Kwaraw itimula na. Kunak man no kunana nalpasan. Ang mga noadamanin igas na iso nga inulit na. Apay, umapal ka tawan pag-spray. Ay, nagbabangbang ka dagita nga igasa na ya. Adda mangululit nga gispray, adda pa'y saan naka-spray. Kay si kaday tadi pa'y naka-spray. Tasabali nga mintiin into na raw. Ay, adan na panunod ko to yang. Tapno maka-sprayak mo tayo. Anya ngay day ka? Ay, ditakan. Taan nakita ka pimanaw ni Kwarugay. Nalpas ti problema. Imbati ni Kwaraw ti pestisidaw dito kalapa. Naibaga na kahit analpasan na nag-spray iti paray guys. Alaag ti sobrana. Tapag-spray mate. Ang damot langin pag-spray iti mulak. Swerte ak pa'y langa. Hala, inakaw. Ag-spray akaw. Nay, mayat mat ti sasagawi siwam ba daw? Anya ngay day tayo gama? Pestisiyo to yang. Ag-sprayak mo't lagay. Nasaya at noaddan aramatam nga ag-spray. Tapno saan nga ibusan ti igas ti pitsay. Kit umadayo ka nga rudin tag-sprayak. Kakaiso na nga danay remedyo ka pestisiyo. Sigay, inak nga rudan, ta inak agluto. Wide, mangiluto kay tinaima sa siday na. Sigurado no malpasa ag-spray, mabisina ka. Wan, inak umutang iti karnit manok. Nakasukat ka mat, Kwarog. Ada pa panamita? Inakagpasada antay. Jak ngamin nakapasada di nag-spray ak itimulak. Ay, kasta ka day. Ay, igatangan nakman nga rod iti karnit baboy. Awan ngamin ni nanam akwanang kait. Nakarikap mo't jay teresena na. Ay, awan mo't nga rod lako ditoy. Manuakilaw antay. Uray 2 kilo. Imbag lang nga inutan tayo. Talo tayo lang ba? Mabit lang may busti 2 kilaw antay. Nang runa no maimas ko timahan. Adakan ka ano na yunam. Day talaang mat 2 kilo ti anayan ti kwarta. Mala, tagumatak matitimay sa kilaw antay. Agaukan, tamangan tantuyang. Ay na, mabisina ka. Ito pa nga, basketball lagi tilinaon ti tiyan ka. Na-sprayam ka di amin, dagiti mulat San pa'y, tamabisina nga raw. Ada ka di mo ilang manok, utang ma. Awan kanumot tila ako da amanaw. Iso nagluto ako na iti saluyot ken kalunay. Iso ti sidaan ta. Ay, unay mo tayo. Agsidata man ang tiruruot. Kunak man no damod lakar niya mautang mo. Awan kanu nga raw ta na ibaws. Di mo ngamin sumangputin ni Marikwanang taglukat kuman. Ay, nakalipat sanday di akagawad. Nabayagin kahit ngawan. Di nan sa malagipan tagsubli di tayo. Abay ngay, awan matan tay herbicide pag-spray ko may tirot itimulak. Dito yung matinang ikabilak. Awan matan. Ang mga no da sa bali anang ikabilam ka anakan. No di ta tinang ikabilam. Di adda kumadita. Ay naanggal, sanak pa lang agkabaw tapno malipatak tinang ikabilak. Di tao itinang ikabilak. Ay, mabit lang. Ita lang ang nadlakaw. Na, apay ngay, ang naglanit timulan ni Pari Badaw. Anyat napasamak itimulan na nga ta. Ay, kitawag man. Tanawam. Ay, saus. Apay ngay, maganggangon sa amit tayo. Na, Anya, itinapasamak itimulan ha. awan dan tumot di tagardin da. Tadamagin ta kuma. No apay akasta dagiti mula da. At
Da ka din nagatang yo ang pestisidyo, mare. Pinasuyutan nyo ka din timulayaw. Adda na iremedyo ni Badong ka, maray. Madanagan na di saan pa'y anak ka iremedyo. Taado tigas nga akaan. Ay, kasta ka de, mare. Ay, nalpas yung aruden, napasuyutan timulayaw. Addan sapay di na nalpas, maray. Mapanan to itulaw. Ay, kat makaginawa kang aruden, Ay, won maray. Kunak no saan nan ang maisprian. Ay inkaminto man kitaan inton bigat. Ay, jak nakasurot kan ni inting anang kita itimula may. Ada ngamin inaramid ko kay. Imbag kang ka, tauray saan ka asumurawt, mabalin lata. Ngam siya, kanayo nak ijay bangkag. Tay suka nga ron ti trabaho mi nga agasawa. Sumurot akmat no daduma. Apa yan, Jay? Anya tinapasama kitimulak. Nangalanod damit tayo. Apaya kasti tinapasamak ba daw? Anya ti inaramid mau. Ay, nujak agkamalay. Sika tinangala iti herbisidyo apag-spray ko may tirut iti garden ka. Gusto ka din. Herbisidyo ko na. Kaya't mo asawain. Pagpatay iti root. Ay, Wantata. Pag-spray ko may tiruot. Apay ngay nalam. apay adi mo yung bagangay ko araw. Sinalbag kamay. Ay, anya ko matibasol ko ngay dita. No ko may impakadam kanyak. Di na ibagak ko maapagpatay itiruot na ijay. Apay kami nga inalay o adi kay nagpakata. Naibagam ngamin analpas kan na nag-spray. Iso ngay nalak Nalpasan ati para guys. Ngam ti para ruaut. Saan pa yan nalpas? Ita, ingkay kat inispray iti mulayaw. Nyangay, matayan adag iti mulayaw. Ay, basol mo na ito'y kwaraw. Ha? No saan ka kumaan nagikabil iti herbicidaw iti kalabaw mau? Saan kumaan na tayo dagiti mulak? Anya ti parikaw tapay nga agsubsubang kayaw adwa, Apay akasubsubang mo tila kay si kakwaraw. Kasanaw, kat tinakaw na ti herbisidyo iti kalabaw ka. Pinag-spray na iti mula na. Nako. Ita, pabasulin nak no apay anatay dagiti mula na. Kasano day ta paray? Apay ngamin na nagtakaw ka. Ita, agpabasol ka. Apay di mo binasa, tinakasurat, iti ayan titinaka mo apag-spray. Amumutag ba sa saan aya? Ay, tiamo mga min paray. Kit pagpatay iti insiktaw. Ha? Saan kita pagpatay iti mula? Sino nga ti pabasulam ita iti napasamak? Usarin na ko man. Hanggang musika matintin ng usar. Ay, agbababawi ak paray. Kunak no makalibriak. Ad-adaki di anapukawanak. Ay, malas! Ay unay kan ba daw? Tinakaw mo met gayam ti pinag-spray. Anya ngay ita, di ad-adda na dadaol dagiti mulam. Ay, agtal na ka man. Nasakil lang nga rodin tinakam ko iti napasamak. Na yun ang pailaang may. Apay, ti kunam, saan anasakit tinakam kaw? Agpadata ang nagbambanog ka dagijay amula. Ingka kat pinatayan adi na oras. Anya ngay, nalugin ti puunan, agraman ganan siya. Sinalbag ka kitday. No saan ka kumaanagala iti saan mo akukwa, adayo anadadaulan ta. Diya mga rod ni namnama apagpatay iti root tinaispray. Dayta ka nga may. Sakbay nga yispray. Basa umpay no pagpatay iti insektaw no pagpatay iti root. Kang runaan ti amain, saan ka nga agaramat iti saan mo akukwa? Hay, matungpal, tuyang mahlab. Suray, saanin ang maulay? Isu adikan umanungay. Ay na, tatabadong. Imbes apagpatay iti igasting sprain, saan tapagpatay met iti root? Anya ngay ita, di ad-addaan na dadaol timunam. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika.
Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag.